Yes, tubaye ikaze mu makuru y'imikino. Ubu ngubu rwose ibyishimo byaturenze kubera ko intwaro eshatu cyangwa se inkuba eshatu ziramanutse. Iyi kipe ya APR FC izerekanye ku rubuga nkoranyambaga bita APR FC, aho ubukaka bwa gitinyiro rwose ngwino ubwiyumvire, ndetse kandi APR wacu nta muntu uzigera agusimbura. Dore imbogo cyangwa se Vava umaze iminsi yitabye Imana, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze yuko afana iyi kipe ya APR FC, ukumva rwose yari umukunzi wacu. Mumfashe nawe mumubwire ngo rest in peace mukunzi wa gitinyiro. Andi makuru tubafite nuko ubu ngubu tuvugana amatike yashize kuri match izaba tariki 3 z'ukwezi kwa munane, izahuza Simba ndetse na APR FC hariya mu gihugu cya Tanzania. Haba muri VIP imyanya zose zigiye zisanzwe aho hose ubu ngubu imyanya yarangijwe kugurwa, dore ko mu gihugu cya Tanzania rwose bari kwishimira iyo match, dore ko ari match izaba ikomeye cyane. Tutaza gukikwa rero n'andi makuru tugiye tubafitiye ari kuvugwa mu kipe ya APR FC. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho mu kipe mukunda APR FC, nimba uzi ko uri mushasha ukora subscribe, ndetse kandi nimba uzi ko wasanzwe ukubita like, ndetse kandi ukubita comment, tuhite twikomereza ubundi mu makuru tugenda tubagezaho mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese, ariyo nyamukandagira mu kibuga kigacumba imitutu. Ngaya makuru akomeye cyane, nimumfashe turambure page zigiye zinyuranye mu makuru tubazaniye akomeye cyane mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese, ariyo kipe ya APR FC. Ubu ngubu amakuru tubafite nuko iyi kipe ya APR FC yerekanye abakinyi batatu basha b'abanyamahanga iheruka gusinyisha kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Nyakanga 2024, nibwo iyi kipe ya APR FC yemeje kumugaragara ko yamaze gusinyisha Mahamadou Lamine Bahu. Uyu mukinyi ukina inyuma na rutahizamu ukomoka muri Mali, akaba yasinye amasezerano y'imyaka 2 azagera muri 2026. Uretse Bahu, iyi kipe ya APR FC yemeje isinyisha n'abanya-Nigeria babiri basatira banyuze ku mpande zombi, harimo Godwin Odibo ndetse na Johnson, bombi bakaba basinye imyaka 3. Aba bakaba biyongera ku bandi 4 basha b'abanyamahanga nabo APR FC yasinyishije, harimo umunyasenegal Ali Awusauna, abanyagana babiri harimo Seydou Daouda ndetse na Richmond Raptek, ndetse n'umunyamauritania ariwe bita Mamadou. Dore ko ubukana bw'ikipe ya gitinyiro buri gutuma abakinyi ba Rayon Sport bahunga, kuko ikipe ya APR FC nago ikiri ku rwego rwo gukina na za Rayon Sport, kuko Rayon Sport na ikipe ikiritse cyane ugereranyije, kuko ikipe ya Rayon Sport twahoze tuyitsinda ibikombe tukabijyana, rukumva ko rwose Rayon Sport nago twagakwiye kuba twakina nayo, nuko nyine ari ibintu biba bisanzwe, ari match iba yateguwe, gusa urwego rwo nago turi ku rwego rwa Rayon Sport. Kandi amakuru nuko Darko Novic yerekanye imbere y'abafana avuga yuko rwose ibintu azabikora, dore ko ngo hari match ikomeye cyane iri guteganwa yo kuzahura na mukeba Rayon Sport. Kumva rwose tuzamwemeza, tuzamukuba hasi, intsinzi tuzayivanaho rwose tuyizane. Andi makuru tubafite nuko ikipe ya APR FC yandikiye Ferwafa ivuga ko ishaka kuba yakinira muri stade Amahoro
ariko polisi yo bazahurayo ikaza kwandika ko ishaka kuba bakinira kuri Kigali Pele Stadium SM. Ntituzi uko bizagenda mu gihe dutegereje umwanzuro uraza kuva mu biro bikuru. Amakuru rwose tuzayabamenyesha kuri gatanu tubabwira uko ibintu byagenze, ndetse kandi tunababwira ko iyi kipe yacu ikunzwe cyane, dore ko ubu ngubu tuvugana aya masaha nuko iyi kipe ku mukino uzayihuza na Simba Day cyangwa se Simba yariya mu gihugu cya Tanzania, nuko amatike tuvugana nta tike rwose ikigurwa. Amatike haba ku myanya isanzwe kuri VIP ndetse n'ahandi ubu ngubu ikaba yarangiye rwose. Kai Stade urabizi ijamo abantu benshi, ubu ngubu nta mwanya uhari, gusa imyanya yose bayiguze. Mu gihe kandi dutegereje andi makuru tugenda tubagezaho aturutse mu biro bikuru. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho, mudushigikira muri benshi, mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho ku mirongo y'imbere mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese, ariyo kipe APR FC. Na wagusimbura rwose.